awumalangeni umuntu akaxolise ngoba kambe sebasitile lebakhulume ngembili kambe kusimemeta ngetigaba tethu nami kambe ngicela kukhacela kuleto tigaba leto malangeni kambe ngiyothi umuntu angabe Solomane kumbe mhlawumbe abambelela umuntu bekunene angakacali ukukhuluma umuntu akatibongele nje ukuthi live la kangwane njengoba asho nje umntwana inkosi ukuthi live kambe lonke lithandaza ukuthi kambe leminyaka kambe lengemashumi lamane ingwenyama ibusa ungathi lo msebenzi lo ungahamba kahle ithi ke mina ingcondo yami uyathi ungazi ukuthi thina mhlawumbe betemidlalo sibe nenhlanhla ukuthi kambe kulamashumi lamane ekuqala njengoba sitawuqala lamanye nje emashumi kambe vele empeleni lamane lapho sawufika khona sibe nenhlanhla ukuthi nathi kambe sikhacele ekhathi ingakapheli leminyaka lengamashumi lamane lokho ke inhlanhla ukuthi kambe phela emlandweni welive nase kubukwa kokuthi kambe kulo 40 years kambe ingwenyama ithethe isihlalo kambe vele empeleni intindwe ekhanya ukuthi mhlawumbe kambe tendeka kumbe mhlawumbe kambe tendeka nathi thina emidlalweni kambe siyabanga labanye labawobalwa ukuthi ngilesangena kambe leminyaka lengemashumi lamane ingakapheli uyabona ke ukuthi ke kambe mhlawumbe lamashumi lamane kambe khanya ukuthi kuthiwa kambe vele empeleni awuphela ubonga enhlitweni nasengcondweni ukuthi kambe letingoti kambe lokukhulunywa ngato ngemihla yinto lenye lekhutekako yinto lenye khansi ikhutekile noma lebayawuvela lebayawulandzela emva leyo minyaka leyo iyawuchaza ukuthi lemuva ayizange seyibekwe ngemuva okuthiwe cha ungatshayelela nje imoto yakho ngoba phela utithengele wena utinkanzata ngayo nasho ukuthi uyatinkanzata ngayo utigcine ngayo nasho ukuthi mhlawumbe uyatigcina ngayo lento leyo iyawuqhamuka ke ibe ngumlando ukuthi umuntu akubonge lokho ngiyamuva nje kambe naye umntwana inkosi lapha Dumisa uyasho ukuthi naba basemlembe lebasinathisa onke lamalanga utibuteke ke ukuthi ke njoba kambe beni alayitela nje ukuthi laba lebasele uyawukhanza umuntu aselele ngemva kulolo mdzala 40 years kambe sitawuqala lo msha 40 years vele uyawuthi abe kuphi kepha ke ngoba phela lilanga nali kambe lemhla ka25 sololiseta angaqhumukela lomnye kambe beleni atibone naye ethi cha nakwasalela ngemuva ku40 years kumbe kawubalwa mlembe uthi umlembe nangibona waphangise vele empeleni kambe waqhumukela lokho ke noma ngabe kumbe mhlawumbe leyo ngabhani ngoba nayo itithele sisila ngoba phela ayisiuphindi nje kambe benikhweshile emva ukuthi ithi yona iyawuqabanga ukuthi ayivale ayivale kambe ngekuthanza kwayo kanti vele seyibekile licala ukuthi iyawuhlala nelive iphile nelive kukhule live kuvuleke imisebenzi kwendeke konke lo uyakubona ukuthi ke konke lokho kusuka kuphi ukuthi live nalibambene live nalimunye live nalicabanga kambe benicabanga ngomunye live vele khona lapho kambe ngefika khona siyabonga ke emalangeni ukuthi nanamuhla noma luvalo kwebahlihle emehlo kambe uva lona eluvalo noma kumbe uva akuhle ke gwebu nasho sinjalo kuhle bengunene ukuthi luvalo lwebuhle estadium lapho kawudlalelwa khona akube luvalo lwenhlonipho akube luvalo lekwati ukuthi noma ngase ujabulile awutujabulela ukuthi kumbe mhlawumbe kugcine kuvela lokubi
angathi ke kuthi ke umuntu njengoba kambe beni asalayidile nje ukuthi live lonke lithandaza la kambe vele lolo suku uthi ke longathi yena besajabule kakhulu kwengcinzawo kwavela lokuvelako ahamba athambela akhuluma nalomunye ungatibuta ke ukuthi ke wena wedwa nje live lonke ungathatha uhlonywe la lithonye ukuthi awu asenimbukeni nangu lathi live kambe libonga wakhetha nathi cha angavela empeleni abheke nje lapha abheka khona ngeke kulakhe live lokube kunene kepha ke ingonyama nayikhipha temidlalo kambe beleni ilithuma libandla kambe kuthi konke noma ngabe bekathi mhlawumbe live kambe lingakwenda kepha ke lokuhlanganisa kambe kuphila nekuhleka kambe nekujabula kambe nebunanzi eveni logidza kwa akagidze lodlala ibhola adlale live lihlangane lonke libukele lijabule siyawubonga ke kumbe mhlawumbe ke kambe bekunene kini nani nini leniphethe lawo ma club enu kambe mhlawumbe kumbe mhlawumbe ngekwehlukana kwenu ukuthi imiyalo ayingabi imiyalo yekuthi nje kumbe kutawugcina thine la noma mhlawumbe kutawugcina lamalangeni laphethe letemidlalo noma kutawugcina laba baka MVA noma kumbe kutawugcina emaphoyisa noma mhlawumbe kambe kutawugcina abantu asikhumbutane bekunene ukuthi emaphoyisa angathi ukuthi ngabe licala nase sekonakele bese kuthiwa emaphoyisa abengekho emaphoyisa abekhona emaphoyisa akawenti umsebenzi lichamuka kanjani ligama lelo kubantu ababili babitene bacelene asambe siyodlala mnganami sofuna yawugadwa ugadzelo lokuthi uthi wena ufuna ukudlala nalomunye usume phansi yombita lomunye asambe mnganami siyocela emaphoyisa abuya atosigadza ngoba siyabona ukuthi sitawudlala kabi wona emaphoyisa angasukumelani nasho ukuthi ayati ukuthi kambe ndawudlala kabi ngoba phela ngakufuna ukuthi anilamule khona lapho cha thina singete sabukela ingadi asithunywanga ingadi wonke umuntu akabuyele ekhaya bekunenisa uyiteka ngalela langa nase nithi kude ingadi emaphoyisa nangabe akhona aketele emaphoyisa athi nawo atotibukelela njengemaswati lamanye hayi ukuthi atociza abantu uphethe sagila abantu uphethe ini abantu uphethe ini ingwenyama ayizange sithuma lokho bekunene yathi ingwenyama ingqondo yemuntu ayihlali ipholile ngoba la kambe benta kahle laba kambe labetemidlalo ukuthi noma ngathiwa kambe i-draw akubuye ama-penalty yi-draw akubuye kambe peleni kambe leyo extra time yekukutshela ukuthi kufanele kugcine kuwine lomunye sofika phi ke lasigabeni sokuthi uthi lo ungathi ungenda kabi angimende kahle njengoba asho nje umlangeni alenganisela lapha ukuthi cha nenduku lephukako iyaphuka akusilicala ke Nkosi kuphonga ubanini ingephuka vele ekhanze ethi iphuka ukuthi itstay iyalapha ekugidzeni bese iveli ke kumbe mhlawumbe inelofa hayi kuthi kumbe mhlawumbe ukhona lokwendekile yebo ke njengoba asho nje umntwana enkosi laqadzini ukuthi cha phela emasiko ethu thina eAfrica iAfrica vele iAfrica kepha ke lokho mpeni ungatwa kuthini ngoba naloko lifa lesaphiwa uNkulunkulu ukuthi niyawuphila ngaloko siphilile ngako isikhathi lesidze siyawuphila ngako noma sesibuyele ezulwini siyawubuyela ngako cha nekunene thina wawusiphe nako vele kabe peleni besingeke bese silahla kona kafishane bekunene imidlalo ibe mihle sihamba etifundzeni njengoba umphathi wethu asashito lapha ecadzini wakaMVA ibe mihle udlaliwe kwaba kuhle kwakhanyala ukuthi cha vele peleni kambe njengoba sihleti sinabo
kambe labo number 1 lesikhanya sibe mhlawumbe sibela nabo lesikholwako nabo ukuthi abakahlali etigabeni tabo ukuthi ngiloyo ngoba ngevungaza ukuthi nabo RA vele bafunga ngiloyo uthi RA cha iyakithi esifundeni sakithi iyakithi kepha ke asathi siNkulunkulu uyikhethele bani ukuthi iyawuphuma ibheke kuphi kafishane malangeni buhle kumbe mhlawumbe lesibubonile vele empeleni kambe sebubikiwe engonyameni ukuthi uhlenganani yathokoda na ingonyama yathi cha kambe sitayibongela eveni sitayibongela kini nonke bekuneni kambe sibonge onke emaswati ukuthi leyo nhlonipho lekhanya ukuthi kumbe mhlawumbe kambe bekade iyiva nayo ayijinge ichubeke leyo nhlonipho leyo kube bede kambe lokhweshela eceleni yaseke vele iyasinika langa malangeni kwekuthi laba lesese kambe lekuthiwa namhla ayile ndodza lena kambe zolibamba umlomo vele uyabona ukuthi kambe vele kulukhoni angathi noma kumbe mhlawumbe umuntu ukhuluma kambe usevakala noma kumbe kambe sekugidza lelwanyana yini ukuthi kepha phela luvalo ngilo kambe loluhle ngoba nini imvamisa lo winako kulolu shaya luvalo imvamisa lo winako kuba ngilolo shaya luvalo ngoba loyo uyasonzela mbamba lekusimakade lo simakade lo ngoba njengoba sibawinile uyathena ukuthi kambe sihamba nabantu e-stadium bobani nakhona e-stadium so vele uyathena ukuthi iyawufika iphakanyiswe ngibani thina nabo CEO lapha kude kambe sinchumise emehlo nje bokuthi siyalwanyana kambe siyawuva khona nase siva yasike bekuneni ingonyama ivele iyasinika etalanga ukuthi keba ngicabanga ukuthi vele kambe ndawukhuthala namhlanje niyawuqala kambe kudlalisisa mbamba ukuthi ngabe ngibani lo yawubukelwa ingonyama emkhathini wena yathi ke bekuneni esibikele live lonke esibikele umhlaba wonke sibikele tikhulu telive kambe takangwane sibikele netihlobo tethu kumbe mhlawumbe ngaphandle kwelive kwekuthi mhla ka3 iyawukhanzana nani e-stadium lapho kawusinjethwa khona bekunene kambe bebeni usho njalo lo mashalo nganana oba nentendeni esandla abengahlala iqopha qhakathisa umnguni esikhothweni wenzela amagwala sambalekele uyimbubu ingonyama udla amadolo esinyathu nawuphakathi ayethe unophakathi kanqesini bekunene nangumntwana Nkosi angekhuda kambe ukuthi uthi kambe beni angabasasho inyanga kepha ke sengethembe ukuthi laba bakithi betindzaba njengoba bona empeleni bangemahlahlandlela akokonke lesethemba ukuthi njengoba solwaqala nje kambe lo mdlalo uqhutshwa ngabo phela ngabatshela kule minyaka lena ukuthi mzukwana vele empeleni kuyawukhanzala lathi kude abantu e-stadium kuyafuna ukuthi bathwale bona bathi mixe ngonyameni kambe bawuthi bika bona ukuthi stadium kambe ingonyama ikhanze ukuthi kambe vele bekadze khanye ukuthi asikaqwali kambe lesive basibekephi ngoba ngabo lebakhuluma nesive ngabo labayala sive ngibani ke lo ngeva nje ukuthi ingonyama nayithi uma lithi nzathu ngibani lo ngathi kambe kulenyanga ledaba ukhona la mkhathini wenu bamba lo ngalandvula lokho njo phela bekathi khipha lelilanga leli iyabuta ethi hey njengoba lemisebenzi ingaka kambe peleni ilakanyene kambe kutawuthiwani ngithi mina silo inkosi phela lefanele likhiphe lilanga ethi hey batshele ethi akube kambe mhla ka 3 May ngakuta lwandle ke baye elwanyeni kambe peleni esilweni nine ke bekathi kambe senithi nifuna kutshelwa ngimloko ayethe unofaka